ye no ewo kumase ase nom na wonum wi ade sefata no wasa etimi aye ede ato so sebeya maame ne nkata akire ya etwa to okra no wonum etimi aye amana ye nimonyam hyabusia na cha se okosompa TV ne so a sede niema esikoaye ewo ho na nanom ekra mamra ne amane mampanyi na adodan kwa akufo ado amanyofo ya NDC ne MPP amanyoko mo mpanyimfo te akire ene nkaye ne nyina beboa ye ema ne ye fe Facebook aye ano akoho no akohwe wani so ade Sompa TV Ghana ena YouTube on say Sompa TV eno ena etwegu ewo ho na esensem a eno ada esiye ewo maame aba kofo mampanyi dada John ajekom kofo ne ho kene na iyo na se no ena yabo ekire ede amamo no yet one some no so ede ani akire mom ewo mra hyebedwem na wode wani kire mu ewo dom kuma ne mu a panyi pa ya wakasa ede ma wonom ewo committee a wonom so kasa ede fa agriculture ho nsem won monyamfo Eric Opoku wonom so ede nsem bi atodwa ya wo bo aban no aban no so bo bi ni nyina ne sa wo kire ma 300 million Ghana cedis bi ya de a okasa wode kwa kope solar light ni bi ede abro my Ghana de hye wo se besine no wo hu ba bi asika no ebu mfompa de afente no wo bisa aban ne se sika no ya wono so ye adanse lo na okwaje ye no ehefa na wode efa ye na ne nyina no eto odwa wa abre ye Raken Oforiata wono akasa wo me ye bobre ene ehehye ya hodo fa sika ho ene akwahomba bosika ya mfimpi mienu ne aduonu nan ye de eba bedi dwuma no enumu na ekokopie ya nam so nti no ye wrai enso di kosa eba ye na wo wie ne kasa akra no ena wo twetwe aban ne sa aban ene afiri tetentere ne Ghana ha se no mo pesa wo kwa ma no ne anase wiase amansa kro bia so na okwaje Ghana din wo ho akoko ena na ye de ekona so no wo se de ben ena free esrobete by ra ho mema na mo kese ena aban se wato koko sikam anase koko bag ne na so no sika krampa nkofo wo de betue wonum ka no eno so akwa ye boachi bi de se ekoko bo adokra ne se bisia bo ena wo kwa wan krankran wansa na watimi anya sika e de won dwuma yenkwa na ye wura Eric Opoku ne nsam no yenkotie bi mra Ebusia formal franchise ya boy homode se yewura Eric Opoku penyipa ya wode wani kiremo wo mrahye bedwam a Parliamentary Select Committee on a Greg wono ene kasa de mabonom no ye hwe se yen sabeka na no disem na yen hwe se yen sabeka yenina ye tie Sompa Ebusia mo fanche na ye boy homode MC afo no toto ene ma sebe ya ye betimi enya ye wura Eric Opoku ene no na yetimi ede ama ya de hye na sede wosi eka ensam no fa ye no yetimi adane nyina di ede ama mo na so no yensa enya nkan ye de ye mo ye homode na ye ntoa so ewo eye ensam foforo emu na ebusia ye kwonsam foforo mu de a na ye remo ewo ye rebia wono so ye friend Dr. Tio Echampon na ebusia na nsenya da ene ye Raken Oforiata wode ensem ebetu dwa na wo kire se ye Ghana esika sem se de ho hyehyeye ene ehon totoye no aban no de akwadru no ya de obobo ensem pii so na enumu na wo kire se wo hwe Ghana ha se no mu a efipi mienu ene dunsie ne mu na adodan kwa ekufo ado etimi eboa ye ema 219.5 billion Ghana cedis ena wotimi eje ye wa bra na ye nyina ye sika nkakra ye to nkakra ya ye nya edifi omem ha senom no de wotimi eye de boa ye eno no na no ena empanyimfo ahodo ye waben e wosikasem ensem we ho entotoye wonom ede etudwa no ena Dr. Theophorus Echampon wono so ebasikasem ntotoye ene amanyosem ehyehyeye ahodo ene mu nsem a wakwadale wom papa ebusia wadano di sembia di efasikasem a ye Raken Oforiata de kwatudwa no ho yenko na yenko tie ne nsem ne bi emrasese 1 trillion is a meaningless metric. It doesn't mean anything, right? And especially when you've got inflation
that is still in excess of 30 or so percent. 1 trillion cedis, if you convert it into USD, is just about 83 billion. The current economy is worth about 79 or so billion. So if you do the adjustments going forward with all of the growth rates, you are going to get there anyway. So whether or not you're going to get 1 trillion economy or not, is practically meaningless in the grand scheme of things. What rather the finance minister should be talking about is other better indicators of where we are coming from and where we're going. So things like your gross national income or per capita or other growth rate that better reflect the macroeconomic situation of the country and better reflect our lived economic prosperity. Because at the end of the day, it's about the man on the street, the wache seller or the cocoa seller, and those people are the ones that this budget is got to work for. So when we throw figures like that about, I get worried, because at the end of the day, again, it's more of political grandstanding and it doesn't really add anything as much to our economic relationship between them, or one sort of, you may say, causes the other. But at the end of the day, GDP is practically a meaningless metric. It's really about your lived experience. And that's why I think that sometimes even our market women and the people on the streets, understand economics even better than some of our people that have, been to school. Because, you've got to translate these metrics into economic prosperity, into lived experiences, into bringing down your exchange rate, into getting a lower cost of borrowing, such that if I go to the bank or the market woman goes to the bank, they'll be able to get credit and be able to. Abusiani Payatin in Kane, a doctor, Theophorus, a champion, and a Sikasem Weba, Wabi won papa, Pananusem, and your equity yenon. Affair, well, Remo, Ewa Emrenim for one soju mediemo. Now, Chief Justice, her ladyship, Justice Gertrude Tukono. One also the ensembia to Jaya Watchers, a real sweno, and Penisia di Jawa near the Aswana, Abuano, Nentakra, and a man who have an antakra, Quatakwa de, and Nakate, Fenam Quatakwa, Ness and Takra, one no Najasenia, when you be crampona nanka a year. Watch Ramusa, was share a year damwa, a cossom bota dear, no etria yana. Aha, this shadow duanama a cam ranim edjumequonum. Now, watch us, I would want the hremo, ewa and cramponi mantamwa. This year, one of my one and one for 1 year, papa, and now my cossom bota dear year, 3 year no and no enam son teno what tressa, quarter who do be wa, a be a circuit court to the district court, no, one of you, my dear, no, ama no at a chema, and not see what done a dessert, ye casayanum. And yeah, a free and no a fiadano, and I want them at the crats ababon saying, yeah, I am ranim edumacono, 4 penny ya no etiano, Justice Pamela C.A. Cranton, and I want no etressa, osha. I want them at the a yatabno be out to call to nibi soninano, and it's what to tumu, Sabaya won't do mediano and to twasa ram, Nanya bibi or wanteno, watch us a one at the a year quadro, and a cracker out to almost air call to nibimum, Sabaya, and was say, and near my better to ye, ama bibia aquaswono, and ya dear, one betty me a BFC. Ebasa no mujumediano, acquire consequential jina quentia, one more year juma, a big consono, one entimi and yedjuman man and swenny. And not to watch us, I would want it tremo, a war at dark crampona. A circuit and district court to be an oswono was say enquasi sabusumi we say bequari yano, and ya dear one so crano betty me a year ejuma. Not as I wish and fonia a go, I was some part TV, any Facebook, YouTube na, none na, it be a dancia sampa. One anka so mutiri ho aye be yi wo mayi bone empanyimfo animse emranim ko adwuma one ebom ho modern na so no akase bia wo ha we se ba ye no empanyimfo betimi aboa na watoto ne ma ye ekwanpa so ene ntem kwan so se be ya wonum so dwumedie no ebetimi akoye nanso no se nya masade a wose enya ade a wobetena se na da bia no wo kwa adwuma so no dwumedie no entimi enkoye ntano nto eho ensam kakra ya eba ye no ena ya dane ekire ede amamwen abusia nansan wo hwe kwa ye brento ho ensensem a asore pa ma fododo na etu ne srani abasa nansan de beto omukra no eye Kakun Park chese kwa ye brento ya nyankopon de acheyen ya yetime ekonsa hwe wo ho ma brofo nyina free amanone eba ebehwe won mani so ade eba ye gisika kakra ede boye ho bra na busua
yan kwate mpanyimfo de amankofo bi se wonu mentu agudie e wosa epom ho na no na ehweboko dodo na asori ene wonum kasa de kyerɛ mpanyimfo sɛ wɔn pɛ ne to mpɛ no a wɔnum nya saa nneɛma na wɔnum yɛ na anya saa de a wɔnum bɛkyerɛ wɔnum bibi na no na vice president edema Imani Africa Eyura Dr. Kofi Bentil wɔn so de nsɛm bi atodwa ya wɔkyerɛ sɛ mpanyimfo sɔre a ɛna responsible mining ɛna mining wey dey responsible ne atamblofo kakraka ne de ato so ko bibi ni ko hu a wɔse ne de aban ka de ɛyɛ nokora wɔse yɛ ne responsible mining bi a wɔ no nte no emra hodoɔ ya wɔhyɛ de afa ho no enkebe ya wonya no onye de sefata esan se mining na nkasa no ne titru ene kwanbone so de no ɛwɔ no na wo ma hyɛmra no wo yiri mu na wo bia obefa saa mra kwan no so na wo ani so no ɛwɔ sɛ wɔn ma mra na yiri no sɛ bɛyɛ adesua de ama afoforo ne ɛkɔyɛ responsible mining ɛna wɔyɛ responsible mining no na ɛkyerɛ sɛn Yewura Kofi Bentil ɛkasa yɛnkotie ne nsɛm ne bi. There is what is called a forest and there is what is called a mine. A forest is not a mine. That's one. Number two, we have forest reserve. The whole sense of a forest reserve is that it remains a forest, but amongst forests, it is reserved. There is nothing called responsible mining in a forest reserve. Those words must never be put together. So please, it is about a complete ban. These laws are specifically designed to facilitate the rip of the forest. And they were passed by these people who are doing the rip of the forest. No missing words. A forest must remain a forest, not a mine. A forest reserve cannot be responsibly mined. Ebusia Yewura Kofi Bentil was say mining ko ena kwa ebretu nko enya de betimi de mienu abom say ye hyemra bi de ato so eno ntini kwa ebretu anyankopon bo yen wode emma adasase ye ni di ho ne ntimi moa emma yensuwansuwa ntimi moa emma nua wom no emma ye ho ba ma ye mframapa na se be ya ewiemu nsakra ye kropɔ ba esanse e wakwaye ne ntire betimi abo ye ho ba okwan bi so no na se na ye se ye pesikente no ye de amankofo bi se wonkotu na emo betu no okwan paso se be ya ense ye kwaye breto na wase we ye nka ne ba bia ntempanyifo hwɛ na wansa emra biem afa ye monra ensem foforo mu na ye kɔ otumfo brempon na amampene boaten twum ya wono etoso mienu oye nyina hine na akasa eden sabatudwa ya watcher se empanyimfo ahodo ya woka biewom ene woma wo dan totoya no ene adwumayefo ya wonum nyina ewo amano ne rural bank ne PLC de wo nyina hini no wode ato wanim se wonhwe na womma wo ho so ewo eye kwantempo so na wonfa ensesemu emra wonum dwumedie no mu se beye betimi aboa na ene abefo kwan ya yefa so ede sika ho adwa no etimi ehia nana ede nsem wese nyina atudwa wa bla sa ekue ya na se eye banki wonum afia no enhia mu ya woye ede ma wonum awode wosika ahye mu no de etoso aduasa enum 35th annual general meeting of the shareholders no ene course ewo nyina hini Presbyterian asafonimo ya enam so nteno nana ede ensem wese atudwa na wogina so pote extra de kodie a woma wonum sa efuturo no yese adwumo eda yete ede freni rano yenko na nansem ne yenko tie bimra oma etre obi at mitan ba bia business bi ope bia ntino se ya me aboa na se Yewura bank ha bank Yewura bank rim se ede mpuntu ne ba se be nkrase no ne nkuna wo nkunketo mu ntino empa ebo ne se enya Yewura bank ho ha osa omo ye proactive fe bo ni be kan no omo dwumadie no kwa animu se de anim no boxer no pempenso ai che boxer ti tuas ye be hye omo be shase etino se wan ka mo huye na boxer ti nya ba ha pe ipa be ba ha kronum ha economy no be bai be ba tran mo be admanare nti bank so be ba ha omo se sika pi ha dia omo be ba be bia bi wa ha ti se mo ha dada no so mo ye muhihye yie so be ya afoforo be ka mo ho a mo be survive Awusia otumfo brempo na amampene boate twum ya wono etoso mienu nyina hine ene yekọ ekotie no na eno achi ene ora noble Christian Osebonso wono ti breakers me church executive officer edema amano ne rural bank PLC no wono so eda nani so edi ede trese se de adwuma no esiko no na ni gye ho no obeye dodo na asa ede apeso hwe nso na afia kwa betue bank de rural bank AGM ye
Yibunya nti ene kansa afia kwa betu edara sise waye atom na yaye adwuma na akoso na yabebu ho akonta no so ibu ye no so ye akonta pa emse ahomka wumpa se yehwe de toto mfie be mi ensa atwam mu a na ne yemam woten so afi yetimi akoye ni manya profit ama chese all the other indicators no creating some of percentages na akokosoro pa anti nyame adom mse yakoye ni Abusiani pa yati ninken CEO edema Amanone Rural Bank PLC no ena ekotie no yewra no edi noble nketia ose bonsu ne krakra mo ena Oraire Augustina Asari ose wono so board chairman and as board chairperson edema bank no wono so kakra etechre say Sumpa FM. Sebio enye sika bebre sa oye hebe Ghana pa e de 100 Ghana na mbode akan ye hono mechi da to shares ni bia eden e de akan na enye ma fa ntimi ye best say mudi ho abobo ni nya na mo ka mo nka beji nkofo so mo mutumi and on the shares no the board and management you decided say from the period of INC e wo hono Opem impremprenya yewe mo am to shares am saka certificate no eni die mo ma yenhumo na ese yen sakra ye bi e won krata na amoyede mo nyan bom ti ye sira mo a mo ni ha no mo kokko ye be ko radio so na sakra ye o ma tama na INC no ho no mo to shares nya certificate e kopem se brano sakra ye bi o ha se won krata mi tile ehia me panti na me bon no mo fambra na sakra ye ne ya ide etimi ayamamo Abusian Oraire Augustina ene ekotie no afeye borawmu ewo emfifi mantem na mankesim eho ene yakwa akodwe no ewo enfanteme kroponi mu ewo emfifi mantem ho na adehia wo ho atwi wonu papapa ema ehubo ena akekere wonu nyina no ene se woda esore ye nrada wankwhwa abrantie bi ya wogina ne naso pa ena chese nkofo bi so obi na eku no sesenyom ena ne ho twetwa basa wawu a wada wono masie ye na wase wankra den ko hu na so no hwa mu na da ho acha kakrente no na amapampai bone ahyase etuba krom ho eno na obo anan ekohwe ya wo hu se bibi sei ena esie nam so nte no yama ne boni Erica na ya woto nkra fifi mantem edema yen wane wonom etwetwe enkomo ema adehie no ensem bi se de hu osi hu asem no ene ensam ahodo bi a woka edefa ho na busia yenko na yenkotie ebimra yeah. Let's say just opposite the cemetery, man, same cemetery. Jalapena, Missy, and I'm from Malcolm. We join a man at the from say, Mungo Shade, don't say, Obida. The most kind of Monomoso, Mutin in Panani, no me jump from one I made, and then Mabane. Obi will be Mokonda, Mokune, Mokuna, Yamida, but the discretion of a year while Omodia, no, much a chin. And bad 3 days as summer because if you can on one yeah that's what omini shakali say I'm watching there omo to lechia nti musu eja make a health person me 50 no ba me be no na bibiala wontwe bibia onya da wetwe bibia okay say omo pro no na omo aboto na acha na hwe de mensa ade ne so onyo bia wa agbodam omo da we hwe ne dress na no onyo bi so akala agbodam ebi no we je him wo ku o we na abotra bi sama asam kakra o wale okay ja me Abusiana chese efifi mantem fo mankesim titru arehosem a esi wo no ena ebi ede ensem atodwade afa ho na no ena wanom chese prosifo no etrese enya ade a wonom ho ne busuani bi enti ko Facebook ho Sompa TV Ghana na YouTube Sompa TV na wo hwe kasafonye Sompa FM anase Sompa TV abusia na watimi akwahwe bia na oye obusuani a wase ye ntem ne bra se be ya wonum ankasa enfam na kwan so na wonum entimi enkosie wo de hye ne basa na ensambode no ahwe abusia ye fasi asenum na ye nwra mu ewo eye ball bo eho ensem na wode wani ekire mu ewo eye Ghana hasenum a sem dodo na na ekoso nyankopon eye adomu a ene na chese Ghana
ene eye Swatini F4 match no under 24 deɛ no yade a ebeba so second leg no na eba betoja fi say first leg no yade a wonom ekwobo ye ewo Swatini na eye Ghana ma no etimi ehye wonom kama kunsia second leg no eba so enne ewo Accra Sports Stadium 3 p.m. pepe na sa game we say eto eja na ampem da koafo ekwo match bia busia mo kwobo mo homoden pa na yenim de ekote bayira homemu na chese CAF Women Champions League no enura da wonom ne AS4 ekohia ya wonom amomachi mo ekamienu ama ampem da koafo entimi ansimo adabraka na we enwanwa first group and say in group stage no ampem da koafo etimi ehye ma we say papa na yenim de esi ya enura da no mo pretend them fourth enso entimi anye ye yefa eno ensi wona yenka ncho se Ghana hase no monso no would wani chem wo Blasters for so asue ya Moroni wonom edru ho ma touch down wo ho ya Comoros game no wonom ede kwa akwhwehwe so na nyame ya adomo a Benada and a sa game we say no ebetodwa yenwura mu wo Ghana Premier League ni mu na yemfa ni nyinada entimi ensi another games ni bi etotodwa mienu etodwa no wa bra Karela FC wonom etna efie Emma wonom etonsa e de Fredriana Stars mo de siani e Tamale Stadium ko wi akire no na Karelafo etwa aduana ekamienu ama wonom atimo baako e wo ho Sansuna Lions etna efie e wo ho Sports Stadium etoa anase bechemfo etoa wonom ko wi akire no bechem twa 2 Emma Lions etimo baako ene games ni bia betotodwa wa bra 3 p.m. Nkofo ebotwi ni tede akwa akwhwe wonom bibibie ni park wono bibie ni Gold Stars any nations na edi be hia eni ama brekwana na tanobofo akwa etna sunyane Coronation Park ene inso atrema de no etimi aboani Krabia Sante Kotoko metema ebetna Baba Yara Sports Stadium atonsa dia friend mediema ama wonum ede no abaso brekwana no na Tamale enso tena Tamale Stadium ene Dreams FC ede aboani ewo ho brekum Chelsea Golden City Park anya fedi agro Lagos Cities Efrin Cry etwa wonum ewo ho Hinijan Sports Stadium so no Accra Lions betna ho ene eye Accra House of Folk never said that until the bones are rotten ede aboani yefa table no entwa so Adriana Stars said they can with 21 points in Swatema Tosumieno 19 points Samates Tosumiensa 16 points Bekum Chelsea Tosun 9 over 16 points Mediama Tosunum 16 Beche United Tosu Ensia 16 Great Olympics Tosun so over 15 points Tanobo Fuakwa Enso Tosun Wache one so over 15 Accra Lions Tosu Doom over 13 points and Accra so folk etosu duba kwa no so 12 points or Karela 12 points or toso 12 and Legon City toso 13 or no so 12 point Nations etosu duna or 11 points Bibiani Gold Stars and so tosu duma or 11 points and Afe Tamale and so tosu ensia na radi dunsia pa we nya sem ketwa na se Krobia Kumasi Asante Kotoko metema abua ko bi na kan ye one of tosu don so aka ba ko pe no ma so akete one more 10 points Rade and Alliance so tosu do what share resia 7 points e wo ye de ni nyina esi na yada wo bibia ase ekwo be justice sempremo wono na etwa ye de fa TV no so miankasa menua bema esafo kantanka enso chinchin fidie no ema me a wasa board homode e wo MC aho na wo de wani kirem so e wo eye Ransford me ba wono so ebo ne homode papa yente no ye de aseda ne bi ekọ e de ama wonum nyina abusia aseda kese e fa de ama ye Rasante ebo Benedict wa esemufo panyi news crew ye was some 93.1 some 98.9 and some 90.7 nyina no ye da wonum nyina ase kwenya kwa bro no ma Mrs in town fresh one ye ma utiri enkwa happy birthday kwa Matricia Mimi Dakon we nursing students our Christian Salvation University college no ewo Kumasi ase no me wa woda way everyone kasa wudua na dansoa enchen woso do papa yakopon kosoa enshraw no ma nipa ye wa brabom nyina bi wa bra o ma nkwatenten a apomden ene ahoden wom na kwadwo bafo ewa ofoso be ma wo fa sekan ne wa woda nyamepa na yesre e de amabusiafo yakramo adamu ase